Ukelisa kwemukele elihlelweni sikulo-ke lihlelo kudla kwempilo. Na uthanza-ke kuvulela wona lapha la ngikhona khona-ke ngishido ngathi ngidawukhulumisana-ke naMelusi wakakunene ungumlimi-ke Melusi. Kepha-ke ngede ngamchaza kakhulu Melusi, utatichaza yena njengoba nami Melusi ngumuntu lengicalako kumbona namhla-ke mbukeli. Melusi ngikunike lithuba uvusele nababukeli lapha emakhaya mhlambe-ke so ungasichazela ukuthi ngabe ngikuphi nalala sikhona khona. Anginivusele babukele emakhaya. Ligama lami nginguMelusi ngokakunene. Inkundla ngimahlangatsha emphakathini waseMambathweni. La sikhona khona-ke kusesigodini saseGugweni. Lapho-ke ngifuyela khona tilwane, tingulube, tinkukhu netinyosi. Sibonge kakhulu-ke mbukeli lapha kuMelusi njengoba satethulile. Melusi ngidawuthanza kwathi nje ukuthi ngabe le ndzawo yaseMahlangatsha lena ukhethe ngani ukuthi mhlambe noma-ke ubukeni ukuthi ungenta into letinganga njenganathi lo sotibalile nje ngibona ngathi awendi kunye ubala ukuthi uyalima uyafuya vele uyifama nangithi pheceleti sekuneti into letinengi lotibalako. Yini lokubonile mhlambe kwakukhuthata ukuthi ungayicala into le njengale iphumelele? Cishe kukhula kwami nje baba ngumlimi. Isikhathi lesidze nje sikhule vele ngalokulima. Nesikolo usifundise ngalokulima. Nakabhadala school fees alima ummbila. Vele into leyasingena sibancane ukuthi indlela yokuphila eSwatini lesiyatiko ngilokuthi vele singatiphilisa ngekulima noma ngabe kude umsebenzi lo ucashwe kiwo. Keje ungakhona kuphila uhlede ekhaya ulima. Ungabi netinkinga. Lokusho ukuthi bekakhuthata le slogan lengeke ngisive kuthiwe imali isemhlabathini. Imali isemhlabathini. Okay. Ngabe nje silihlelo namhla Melusi kudla kwempilo. Vele-ke nathi asithanzi ukuvakasha emakhaya abantu, kepha-ke ebalimi siyawavakashela emakhaya. Akusiwo onke lesitawavakashela. Kepha-ke njengoba silihlelo nje namhla sitawufuna kwathi ukuthi ngabe yini lokukhona esandleni yalo njengoba ubale nekulima siyathi ukuthi ikhathi afanani ngendeke ukhanya silokunye kulunga nganasikhathi nasi lokunye kulunga nganasikhathi nasi. Ngabe mhlambe yini nje wena lo ngayivungaza ukuthi singayibona nyalo sinebabukeli lapha emakhaya ukuthi okay singangena sikubone noma-ke singaya ensimini sibone nakho. Kwalamuhla lenginako nginetingulube lesingakhona ukuthi singatibuka. Okay. Uqale kanjani nje wena Melusi ungibeke emva lapha ngoba nami ngilapha nje ngiyabukela ngithihlale lapha kusofa ekhaya. Sengivangaza ukuthi yathi ngayenda na into lento wangiMelusi. Noma sengimdzalo uyabona ukuthi kunathi igabathite lo mnyuvangaza ukuthi njengoba sengapenshelo. Ngingayenda manje ngoba ngihleli la ekhaya ingangikhipha busy. Ngabe uqabanga ukuthi wena ukuqale kanjani wakubona kuyimpumelelo kanjani mhlambe ungaqali nekuqala ubukeni kuko wabese sofika njani nasekuqaleni? Cishe nje kufuya ingulube yinto lewe ngiyithanza nje kusukela ngisesesikolweni ngifisa ukuthi nganyelanga ngitifuye. Kusithi nganyelanga eminyakeni wa-2018 ngahlangana nalomnyema-ke longumfuyi wangikhuthata wathi ingulube ngingayifuya. Wangibalela nema-cost nema-returns akhona. Ngase-ke sengiba interested ukuthi ngingayicala ingulube. La ngicale khona ngafuya nje badlwane labangu-4. Ngibathenge kulomnyema-ke nga-400 umunye. Ngabondla-ke baze baba nalo 4 months. Ngabathengisa bonke. Ngaphindze ngakhona kuthenga labanye futhi labangu-7. Ngase ngisachubeka ngagcina sengidecide ukuthi angishiye bonina labathathu lengicale ngabo nje le project. Eminyakeni lokuphelile ngase ngithenga inkunzi eceleni kulabanye lenye inhlangano lesengcoseni. Ngachubeka-ke ngabreeda shothi nje le litha lekhona le shothi labadlwane lelifuku lelikhona nyalo kulabonina lifuku le inye isho sitele kanye tisetele kanye tonke nyalo. Okay. So ufike esigabeni nje Melusi lapha sengibutela umbukeli lapha mina uthawukhanza ukuthi wangicocela sisethe kubhaqabhaqa. Ngifuna nje kuva ukuthi ufike kuthengeni inkunzi kanti phela letinye tike tatala la kuwe wa inkunzi ngayikhulisa. Cha kusho ukuthi sibalekelana kulokuthiwa inbreeding. Sho ukuthi sithi ingulube
kufuneka ukuthi uthole elinye uhlobo lolichamuka ngephandle lelude ingadi yaleti letikhona kuze utokhona ukuthi uthole ihlobo lolukahle letawukhicita kahle ngoba naso uthatha khona la sibayeni ibese le breed iyalimala bese iya emuva ngekukhula nangekuperforma nje shothi kufanele bese uthola letinye letichamuka eceleni lolonye lihlobo. Okay, kusho ukuthi kuyafana nasebantwini lokuthi nangabe wala ekhaya lo akamthinzi wala ekhaya. Okay, no ngiyabona ngoba ngangevana bathi nakwendekile kwenteka lokuganga lokho kukhanya silomnye sokulimala nasengcondweni lo lomncane lokukhuliswa akasalungi kahle. So sinakhuluma naye phezu hey. Cha siyabonga mbukeli lapha ekhaya sesethemba ukuthi ke njoba sachazile ke imvelaphi yakhe Melusi la nani sentivele mhlambe lo mnye uyabona ukuthi yathi nami le ndlela laqala ngayo lo nami ngingakhona ukucala kulesigaba lengikuso nami ngingakhona ukucala into le njengalena ngiphindze ngiphumelele njengoba naye aphumelela asho ukuthi into la tendako sewutibonile sethihamba umgamo utasuka la tafika la nyalo ke mbukeli ngidawucela siMelusi asivumele singene ngekhathi sesibuke leti ngulube ngoba phela Melusi naye ngumuntu kuyendeka mbukela umuntu naye bese kuyamphunyukela nje akhuluma emanga ukuthi kunengulube kani kude so ngidawucela ukuthi usitshengisela ngekhathi ke tingulube Melusi mbukeli hamba nathi ke sisangena ngekhathi sichecka tona ke tingulube. Phindze sikubingeleleke mbukeli phindze sikwemukele futhi kulolu hlelo kudla kwempilo sengalapha ke la kwashito khona Melusi esibayeni sakhe sibone ukuthi ngabe vele uqinisile kepha ke emehlo ami sekavela yakubona lokunengi kwakhona ukuthi awu lijale lelisakholwa Melusi mbukeli Melusi sitawucela ukuthi usichazele njengoba uke wachaza lapha ngekufuya ingulube ngibona lapha ufake lenzala ine nalabancane ngabe kwendekani kuleli kamera leli nje babukele kushothi ke lana le ngulube lena itele kushothi nje ngaJune nyalo ke isesigabeni sekuthi isamonyisa kodwa ke evikini lelitako ngidabe ngilumula kushothi ngidabe ngibehlukanisa nenina atokhona ukuthi emva kwesikhashana aphinza abele enkonzini. Kusho ukuthi laba basamunya banesikhathi esinganani laba batele? Laba batelwe mhla ka 12 June shothi nje maviki asamhlanganisile la ngi6 shothi singathi sela kubo 7. Lapho sotalwa nami letilwane ngwanga 11 June. Manje phose share birthday. Manje kusibona basheshe bafe kanti mina ngife. Manje ke lapha njengoba bakhulisa kanje na Melusi badla ini noma mhlambe ke basamunya libisi kuphela kunina ufitani na kuphela angathi lokuthi sengendeka nje ukuthi ngibe nesithombe sekuthi nangabe ngimthatha namlongaka ngifike ngimfuya yaphinze ngimenda nami abe nebadlwane ngiyomkhwetisa somewhere abe nebadlwane bakhe kufuna ngimende njani ukuze ngimkhulisa kanjani njengoba ngibona wena akusine into lo iqala namhla. Kusho labadlwane nje maba kule stage ile esinyalo nasibalumula kusho kwanyalo badla kanye nalo nina waphindze bamunye. Lokutawendeka nasibalumula ukudla kwabo lokubalungelako iPig Winner shothi iPig Winner ngiyo le labatasi nje batayidla sikhashana bese ke sobafaka ku grower bangahlanganisa amaviki la ngi9 kuya ku10 so yayicala ke igrower nase bacina la kudleni. Abe le Pig Winner nje emadonsela yini nje nawe ungakongicacisele mina nje ngingati lutho ngiyafuna kona lokufuya lengulube ngoba nenyama ngiyayo ngiyayithanza yini nje Pig Winner nawe ungakongifaka esithombeni kusho ukuthi Pig Winner kudla lokudliwa tingulube leti tsanza kulonyulwa leti cishe kona ku strong kudineka umdlandla ukuthi tithanze kudla ku stronga shothi lama ingredients ako afake tithako ukuthi noma ngabe atisalithola libisi but tichubeke tiperforme kahle. Ngingako ke ezitikhula ke sothi faka ku grower ke shothi ku grower ke sekuncipha nciphile lo lokhona ku Pig Winner. Yes so le grower yona seyilungela ukuthi vele soyatikhulisa atsetise ezingeni lapho khona vele sidingeke tsali khona kufuna libisi kakhulu. Okay
So njengoba leti titalwe ngalela langa la 12 June kumele tibe ngiletiphuma nini nje leti ukuze tiye emarket? Kusho ukuthi nje nyalo ngiditshele ukuthi la kunakuphela engcono vele nami benginetshelo sengilungiselela December sho ukuthi nakuphela November. Okay. Ngoba ngeke ngitiyekele nje tize tithi tingene kulo timcethe kahle lo 4 months. Lo 4 months kuya ku 5. Okay. Agcwale kahle. Okay. So sivakashele makhelwane ngala ulele kamnandi makhelwane. Ngibona la ufake netshani la Madonsela ngoba ngekwati kwami vele budliwa ngiletinye tetilwane ufake khathi inkomo nemahashi nani angibati budliwa ingulube noma sebungilenye yepig winner nabo ngalanga kuba ngathi lo tshani bendana ngulube. Cha kusho ukuthi lo tshani babukele ngibufakele nje ukuthi ngoba kuyabanza kusebusika lesilo siyabanza kulamalanga ke ngenda ibedding ukuthi njengoba siyibona nje ileletu kwabo shothi yona ifuna la kungathi kufuthumele khona futhi ifuna la kungathi komile ngakhona la kungasimandi khona tizama ukuthi tifuthumale ngaleyo ndlela so kahle nje ngombhethe wayo le egcine understandela ukuthi lokho kufuna ngikubuthise nzawonye ngoba ngibone lenye lapha seyikhweshisile iphinze kubuthise noma uyabuya nsamba umuntu obuthise nangiklina nje ngiyakhweshisa kahle tithi. Okay. Ngiphinze ngihle ngikuchange ke nasengibona sekungcole kakhulu ngifake lokunye. Kodwa nje into yelo ukuthi ngoba kusabanza then emva kwesikhathi ehlobo dithanza kakhulu kulala kulo simende lo nawubhe lo banza ngoba kusuke kushisa. Okay. So lokutipha ke kudla utipha kanjani mhlambe ngabutela nje ukuthi angicabanga ukuthi kungafike nje ngithelele isaka lami lonke la ngibuke ukuthi kule nyanga nginayo imali yekuthenga kudla hayi angitiphe kakhulu wenda njani nje ukuthi u-maintain nekuthi ubone ungaluzi phela ngale ekukhuliseni lengulube mhlambe kuthenga lokudla naloko naloko utipha kanjani na utipha kudla ngisho ukuthi leti ncane kusuka kulele tincane ngitipha kusho kusekuseni nje leta lokuthi tonke ngitipha into lengedulu kancane kusho sibo 6 kg imani 6 ngikala ngelibhakede le 5 liter yes bese letinye lesetitinzala ngalokuthi lokudla kodulile ngiyakuthenga ngisebenzisa igrower bese ngiyayimixa ngihamba ngiyofuna emasemisi ngihlanganise bese ngiphalele leti ngase setikhulile ke setingulu but leti lesetincane lefanele emarket angidimixeli tona ngoba sibalekela inzawo yala mafutha le spec kufanele ukuthi kungabi nemafutha kule nyama naseti emarket. Sibonge kakhulu ke mbukeli siyabonga ukuthi lapha Melusi uyachaza sesiyabona ukuthi uchaza into la yatiko akusiyo imvabethi la khuluma ngayo njengoba umuva uthi ukhuluma ngesibinzi naye nami ke lento la yakhuluma ngayo ngiyayibona la akusiko ukuthi mhlambe nanami ngikhuluma nje imvabethi angikhuluma ecingweni ke mbukeli njengoba sathi icingo linemanga mbukeli ke hlala nathi la lihlelweni setawuphinze sibuye sithi kuyogunya emanzi naye Melusi setawuphinze sibuye sekade sichubekela ngoba sikaqethi mbukeli siyabonga. Siphinze siyakwemukela ke mbukeli kulolu hlelo solo ke sinaye Melusi la ehokweni ke la kafiyela khona njengoba sishido ke ukuthi sineke sivakashela bona ke bafuyi noma ke balimi. Melusi lapha la sesingakhona nyalo kuleli kamelo leli ngibona lenkulu kanti ngabe lena sola ilungele ukuthi iye market ukuthengiswe kudliwe inyama la. Cha babukele ukuthi ke le ngilobabe wala khaya ngilomnumzane lo. Okay. Shothi nje ngemafuko akhe nje la sanawo lawa. So nemafuku la cishe ngathi mathathu kuya ku4. Okay. Nalabanye ke labaye bacele ukuthi ngibakhwetisele ngoba na ugcina inkunzi kudolile kuyigcina but mina le kwenta kwese ngiyigcina ngilokuthi kuhle kuba nabo makhelwane labafuna ukuthi ngibakhwetisele. Ngingako ke ngiyigcinile ngoba cishe ingulube tamati setelo etinenge kepha manje bomakhelwane benda njani bayabhadala ngoba phela usikudulile kuyigcina wena sokuthi ungcono ubagcinele inkunzi. Lokwendekako yakhwelwa nje ukuthi kusala 600 emalangeni noma ke
uyawunika umdlwane nangabe le yaseyitele lena beyitokhwetiso. Okay. Shothi ngaleyo ndlela ke kuyangisita lokuthi ngoba nale nkunza kufuneka ukuthi ihlale. Kufuneka ukuthi ihlale iwenda lo msebenzi wayo kakhulu shothi nangathiwa nje ngoba uba nabonina babe noma ngi5 so ungakhona ukuthi ube nenkunzi yakho. So mina ngiditshela ukuthi nangisita la ma neighbors ngiko lokufunda ukuthi ikhona echubeka isebenze ibe active yes. Okay. Ngabe ngalapha ngibona letinye lapha lona ngesekulungele kuyothengiswa noma ngesethi lethi njani utifuyela ukuthengisa inyama noma uthengisa labadlwana? Ngisho ukuthi leti titawulunga nakuphela nje August. Okay. Ngitifuyela ukuthi titaya emarket. Shothi ngitifuyela inyama. Okay. Siyatithengisa ke ngelikilo 840 emalangeni likilo. Noma ke letinye nangabe kunjani ngoba timarket etihle tishona phansi lehle sikwenda ukuthi siyathatha sihambe siyoslice sithengisele inyama yakhe. Manje ngingafika nje ngithi ngithatha le kilo nje wengaka awuluzi yini wena? Angiluzi mina. Luza mina. Good, in fact inzaba yokuthengisa ngelikilo yenda ukuthi kube fair. Okay. Ngoba noma ungathenga ingulube le 50 kg noma ungathenga ingulube le 30 kg lokusebenzisa lokucharge per kilo kuya ngendlela lo spend yes. Kuya ngale input lo yendile kulesilwane. Okay. No cha kuyevakala lemelusi ngiva ngive umusa lomkhulu nathi ugcinele na wayigcinela nabo makhelwane cha kusho ukuthi hayi nembala esontweni uyalibeka ngama Sundays noma ke mhlawumbe uvela utithandazela endlini. Yabo. No cha sibonga kakhulu ke kuleli hlangothi leli ingulube mhlawumbe sekutawufuna ukuthi sibuke lokunye lokwe wakubala ukuthi mhlawumbe ke khona lesingakuthola ke sibabukele lapha emakhaya ukuthi naku singaqupha nala. Mbukeli ke asesiphinde sigwinye emathe lapha ke umelusi asatha sitshengisa ke lokunye siphinde nje sithi siyabuya mbukeli ihlelo alikaphele ungayinzaba. Siphinde siyakwemukela ke mbukeli sikwemukela nje solo sikulo lihlelo kudla kwempilo. Solo ke nginaye ke Melusi la wakakunene solo ke sisengcoseni. Manje ke ngithi ngiyahamba nje eceleni kwendlela lapha ngibona tindlu letincane ngithi ngiyabuta ukuthi kuMelusi awungabe netinja leti badlwane utfuyile usicha tinyosi leti. Manje ngisafuna ke Melusi asibriefe kancane ke ngathi tinyosi singabe tinyosi tenta kanjani njengoba sathi phela ukuthi inyosi ayisiyo yekudlala ingodi. Awusitshele kabanti Melusi la wenda njani la ngoba mina sengithi mhlambe ngidawuthenga umdlwane la. Hayi asiphinde sinivusele ke balaleni babukele emakhaya. Lana kusho sekunetinyosi lengikwendako ngakhala amakasi nyalo nje kunemakasi la ngi5 lengiwakhile. Okay. Lokumcoka kakhulu kuleli kasi ngiloko amaplango lokubala ngetulu lesi singema top bars lapho takhela khona letinyosi. Okay. Ngiko kakhulu lokumcoka nawakhala ikasi. Lamakasi lawa nje ngawabeka ngawashayisa line la cishe ngase ngeke ngiyawagcobisa lama top bars lamaplango labala ngetulu lapho takhela khona ngawabeka. Wagcobisa ini lamaplango? Kusho ukuthi lapha sigcobisa ngemfebeba. Shothi ngiloku letinyosi leti sinataka tikusebenzise nativala. Okay. Ngabe sengithola kona ke ngiyakushisa ngak-apply ngelibrush la kulama plango yes. Sho ukuthi kusita ukuthi tinyosi natihamba tive ngazuthi kwaye kwaba naletinye tinyosi tive ukuthi tingakhona kuhlala. Oh lokusho ukuthi ngalama emagama letinyosi leti ngitibonako nje tiphuma lapha emakasini awuzange watilanza wabuya natonga elibhakede noma ngani watifaka tatingenela la. Tatingenela ngizange ngatilanza ngabeka nje mina ngagcobisa lo mthwebeba tase ke kule season tiyacala ke tiyangena. Okay. Lokusho ukuthi emva kwesikhathi sabo 3 to 4 months tiyaye tikhiphe libulo. Nangabe kunalenye likasi leliseceleni le-empty tiyaphuma tiphinde tisebenzise lona. Tiyagiyana ngalama emagama noma tiphuma tonke tiye kulelinye. Kusho ukuthi tinyosi tiba nelibutfo nangabe kunelibutfo lelisha lelitelo la ngekhatsi. Alichubeki lihlale naleli litsala. Inkosi yakhona iba yinye futhi le queen iba yinye la ngekhatsi bese ke tiyaphuma phuma nelibutfo layo tiyocala
umndeni lomunye umndeni atibi tinengilanga ekhatsi. Okay. So lapha nje mhlambe nyalo nasingathi ungazizama yini ngeluju ngoba nalo ngiva bathi liyasitha phela luju latinyosi mhlambe kuleto tetempilo lilapha lokunenge. Ungazizama yini mhlambe ngathi singaflathelile la semankaya. Ngenhlanhla lempi bebatikhipha nje kulamaviki laphelile. Shothi nje nyalo hawo setivuniwe. Okay. Tithatha how many weeks noma how many months dona ukuthi phinze ukuthi na uvunile phinze ubuye uphinze uvune? Kusho ukuthi nje ngingabekisa ngalabo 4 months vele 3 to 4 months ngoba kakhulu ke lokunye lokuba kahle ukuthi nangabe nje le season ingasi kahle nakude kahle lokudla kwade. Ngilokuthi wente lo tiliki noma ke lo shukela lonemandi tiyakhona ukuthi udondle kubekela eceleni ditfolele ngalokuthi ke sinagomo uDrutane nato disebenzisa yena kakhulu. Ngibona netinhlaba ngeva bathi tinhlaba tiyathathela nakhona. Tiyathathela nemandi futhi ke aDrutane ngoba ngumfula nje la ngendazi. Okay. Ngebhadi lembi ke mbukeli lapha ngidawuthola luju namhla ungikhanza ukuthi ngisindwe tinyawo njengekusho kwamelusi la. Mbukeli ke sitawuphinzeke njengoba sibona ke ukuthi isikhathi sesiya ngakhona phela emaphethelweni alo lihlelo. Sitawuphinzeke sithi kugunye manje phindze sibuye mhlambe ke sisho lokunqane sibe sesiyavalelisa lihlelo nembukeli. Umfaka phenzani nivusele babukele emakhaya. Ngicela nje ukuthi ngikhutsade emaswati bani labasha bani labadzala ukuthi kuyasebenteka ungaphila ngeagriculture ungakhona ukuphilisa noma sopentshelwe ungakhona ukuthi uinvest kuagriculture kungaba tilwane tingulube tinkukhu noma kube dilimo taphasi ma crops and vegetables uyaphila ngeagriculture bekunene umlanga kusho nje ukuthi noma ngabe awusebenta ukacashwa ikhona indlela ukuthi ungacala umsebenzi kube khona lo dendela kona utiphilise sicosheni kati etiko bekunene siyabonga. Mbukeliwa lo lihlelo kudla kwempilo lokungapheli ke ngabe kuyakuhlolela lapha ke sesivele sibeka la sicephu sanamuhla selihlelo kudla kwempilo njengoba besixoxisana naye Melusi kunene la enzaweni yasesibove Mankayane. Ngiyathemba ukuthi wonke ke umuntu mbukeli naloyo ngekwehlukana kwetindzawo naye khona la kudobhile ukuthi lokhu ke kungangisita nami lapho ngikhona kulesigodi sanga ke njengoba sathi indzawo yasesibove mhlambe singayibona nasemva kwami ukuthi indzawo lesehlanzeni kepha ke kunengi la khona ko umuntu ukuphila ngako. Bukeli ke sitawuphinzeke sibe kanye elihlelweni evikini lelitako. Lona lo sakuvalelisa ke solo nguye ke samukelo bakaVilakati usale kahle siyabonga.